Hello, you got it. Niya ni la December khota kiro kisi da kay the dona tak sola daily crane news la ko America ni lo no. Do kay ni pukite ba khala ko khusa mo no. Ba mitela ko khusa ni de me ake wera ko khula khi ga de ba no. Edo sita ni ba hu the to pa so oli. When ni ka thok ko khula ko khusa when ni Joe Biden wi no. Do ko khu when ni ko khusa when ni Joe Biden te weda di le no. Teweda mono awe paloka weda potter mono paloka weda potter lo no awe mi tho weda ko khu ni no akho chigata thought ka ya no ko chigata thought ka ya we ni no teweda awe palo weda potter lo kamani weda COVID-19 vaccine mono coronavirus kiti dot the ni no akukweta ka ya no aku kweta ka ya di nia to no awe ki hi ba hi ta cha weda chipu ko pula no ka pa weda mask a thought ka ya no le ka ma sha lo weda COVID-19 ta cha we yi no do we te weda mo no ye olo na te te la ta cha we ka lo ma weda la thought ka ya to bu ba sa do no te weda mo no ye olo na te la pa mi ma ta ko le ta khu ta pho we ni ta cha we ni no lo ma ti no hu da ni te da la awe tho we da ko ku chu de la pha ni no te we da la awe ke hi we da no ta ne kle lo ti lo che ba kha we da la COVID-19 ta ka do da ri do di ni to no awe di uthasiko weda no takro to phu no le himuda ba kha weda le COVID-19 ta chuta chawe yi no huda ni no we te weda la we mi tho weda ko khu ni no sa tho la January to khisi no January to khisi muthu kha ni ko khu we ni to ga tissa khan mo no tho weda ko khu do sa tho la January to khisi do simenya to ta ya ni ka pa da mask no do tini nyai ni no we report no baka la face the biotech vaccine no kiti dot the way ni no tak approve on no taki hi ta play la ka sa tho tutorial lo huda ni tani nyai ni ko ku Donald Trump the we ni pa ba mu ba da tir pha we ti thi lo we da ta de we ni kiti dot the pa ba mu ba da tir pha le shi wa no the ko we da program no we ni program khai ya mi la Operation Warp Speed no Operation Warp Speed la when ni ke ma we da la su clear la ka ra la we da ka ti do de yo go no do kai ni ko America ni no pa la do ni wa da COVID-19 ta cha ni no we da ta si yo ko kwe no 50 million no do we ni pa la ti ni tho ba we da la ki ka lo kho ka la ye ka tho nya no khi ka lo kho la ye ka tho nya no te yi ba ni ka tho ba le we ni te ka lo ni te yi le ba no yi ta chu mun we no gi no do we ni ba ta pa pla tho le John Hopkins University Research mo no do kai ni mo no ta chu ta cha kha ni ra lo ta ni a thoi da le ta lo de blu to nya mo no bwa a ga u le ta cha hi le ta cha kha we ho no do le pwa aga tho da ta chai ti pha ni no we ti pa da ta ka ma le no le Thanksgiving ni pwa ha tho ha lo a ho no do ba kha da ta we ni no Joe Biden ni te da di le no Joe Biden ni no ta ni nyai na we le lo da la Delaware no do ma we da press conference mo no la weni bata tota da California Attorney General Xavier Barker la we huta da di ka me we da ta usu clear ne re mo no la weni huta da pa ga ni do we ka to lo da tini nya I do pa pha da plan la we mi tho da ko khu ni no gi mu hi da we da lo no COVID-19 go do te da la we mi tho ko khu ni no gi hi a tho da ta ne kle lo ti lo che ti pha no do ba kha le hi wa ni ta usa di le no ba mri kho le di le ye khai ne ko khu Donald Trump mi di da pa ko khu ga no di le la January to khi si nya we ke ko khu no do we te da di le no te ni nyai ba kha we da la we thi lo ta de ka ti do ta da pa ba mu ba da ti pha ni we te we da le no
kati dot the way ni agree mono they say it is somewhat of a miracle and I think that is true no data kati dot the day ni meda di ta lo la kha no the data tan na la meda mi to no do teweda siko no every American who want the vaccine will be able to get the vaccine and we think by spring we're going to be in a position nobody would have believed possible just a few months ago no teweda la Puala talawera kiti dot pani kadoni vada kiti dot ko ade no mitira la taku toni no patau sa ke ni no kalo kama kama kalo choduni dia da patau sa le koplu ke no no ko Donald Trump apado da we no aweti mula we da le no kati tho we da no kati dot kitchen lui ko kwe no kitchen lui ko kwe la pwa tibu ko po go no to la January no di ba ni kati tho we da vaccine ni kitchen lui ko kwe no ko da ni kitchen lui ko kwe ni ka le we da la pwa ko kwe ti chi go mo no di ne to awe sign la se ko da executive order no le ka ma lo ti we da le pwa America pho di pha ka do ni ba da kati dot the cho te mo no do ta we ni lo ga we da le kati dot the la pwa thu tho ni no ta ku de le ba ko da ni no kati dot the ba thu tho me o do du dot thari de lo la pa ko cho la America go ba de no ta lo ba ko ni we pa cho da la America go no America first policy mo no we ni ke da ko ku Donald Trump policy no do awe sign lo se ko we da no li khu kha la ka mani we da kati dot the akukwe takaya no apla akukwe takaya la face the biotech company o no do ta we ni no dila la jun no khe ko tani tho la jun ni no kati dot the ni no ko o we da la ba ti bwa ko ga de kha go no do te da operation warp speed team no we te da la no policy tani nyai ni no awe kamai da la asu kle di so kati dot the company te pha ra lo da kati dot the ka ni go no do kati dot the la we ti thitho la ko America ni we da khika face the biotech company de kha thitho we the Moderna company thitho de kha no khika do te da amata ni we da kho khwichi yem la ka ya no don mi che ni mo no aka dot the da ta kho chi khwim la ka ya don ba che da khi phlo mo no che da de phlo we khisi de to lo ki ni che to de phlo do te da ni mi che kati dot the khai ni no na ka tu bai da te se mo ri to na lu cha yo cha de we ni ne bi ko a cha ni te no na lu de ki de ka mo no di nyon ni we da kati dot the ga to no do chi ko ga la mi da United Kingdom da we ni Russia tir phani no aweti sa tho chewe da apachipo ko potir phala kati dot the daily mo no di ne to tru ko se ko no aweti ka sa tho che se ko da apachipo ko polo no ko da ne khei ni no lo ga de chi ko covid de kha aweti hu lo we da la ka mani da kati khai de ka che ne apachipo ko podi to ta chu ta cha we la ka lo ma de kle de mu klo we kwa mi gi no ta u sa mi gi chu tir pha mi ki o tha ki ta ba lo ba sa no ba nu ko le de ni nyai de to ko ta la ye to ko la he to chu no we o la California no la when ni Los Angeles County pani da he to chu le phei mo no do te da la we ti county ni no ta mai da lockdown mo no khop lo la ta chu ta cha a ma no la California ta mi la dot be ba mo no ta lo to la ta chu cha a ta le lo ni wa mai da lockdown mo no hu ta ni pe che mu la da la ki dot the ka ni click do la ko ku Donald Trump mi gi no we ma we agi ta la chi po ko po ka ni ba go di ne to no pa ta chu se ko da la ko khu ba ta khu the to la mi da Joe Biden ka tho ni no we ka ma se ko clear lo ti lo che no ka khi tho di to pa ko ga de ka po thwe do ta chu ta cha we lo ma clear go ni lo no ta bli do ma le ti do na ta ka so we yi do pa ka le we da ta ka so la khi ka ta kha la ba kha we da ko America pa du ka chi thwa da ji ta ma che la we ni ka ma che we da chi po ko po go khu ta ni u kha du ka na se ko ta ka so we ni ti ki tu mi kwai channel so ku ter blog ni ta pe no subscribe gi no he tam sa da ko la se ka comment ni ti ki u kha du ka na ta ka so sin ya ra kha no